Kua tīmata etahi ratonga hauora ki te hāpai ake I ngā tikanga o te hōtaka whānau ora ki roto I wā rātau mahi. Kia rite noa ake rātau mo te wā, e tahuri atu ai rātau ki te hāpai ake I ngā tikanga whānui katoa o taua hōtaka. Kei te whakatika a hāpai te hauora tāpui I a rātau anō mo te whakatinanatanga o whānau ora. E whānaki wā mātenei kaupapa te mea tuatai Māori Public Health. Manaki tangata, manaki whānau, manaki te whakapapa. Koina te āhuatanga wā tātene kaupapa ke konei, ke waianui hāpai te hauora. Kua roa I nei momo tikana e whakamahi ana I rātau e te Māori hoki. Engari ko te whakauru I nei tikana ki roto I a rātau mahi o nai nei te mahi mā rātau. The people that we work with are used to working on a number of different levels. It could be nutrition, it could be physical activity, and it could be smoking cessation. So all of those things contribute to better whānau ora outcomes, better outcomes for whānau. And yeah, that's us, and that's always been us. E rua te kaunoi ratonga hauora ka whakanohia hei whare mo whānau ora. Ko tā e nei rōpū he tūhono atu ki nā ratonga nui pēnei ia nā ti pātua Waipareira hoki, kia uru ko rātau ki tēnei rua tekau. I roto I tērā whakahonohana, tērā pia ka māro te haere o te awhi I te whānau, tērā pia ka tae te hunga ki te toro atu ki nā pūtea nui. Nā te pai me te tautoko ai nei ropu ki nā tikana o whānau ora, ko tā rātau he tautoko I te kaupapa kia mau tonu ai moa ke tonu atu. Whānau ora will collapse all of those false barriers, if you like, between different services and allow a more holistic and integrated service for people. And so the people that will benefit will not be probably, well, hopefully it'll be us, but more importantly it'll be whānau. A te hono noi ka tīmata te whakatinanatanga o whānau ora. Ka paira tā whai, te karere.